Ula ya TV emoyeni na Njororo reperile Ayenja inkomo yana mahlweni Njororo ya mina la ku tesala wa nyika la huma sene ku ri ti-jobs leto wa performana kumbe ku na van'wani va mfanela tona swin'wana ku ri lembe leri wa nyimi ta humesa na DVD. Okay ni can see Njororo ina sobo emoyeni sobo reperile Minjani? Inkomo minjani sobo yana mahlweni Ngala na sobo chawiki ata piso ana zira bodla cheso ga na ka ngoku ngakutala ndawo na imahlweni God bless them they make a lot to shinga pinga na shina ina matongo mara sobo wa shava ti DVD ta vona I do na shava but wanna school I ask my parents to run shavela like bazama. Oh okay you can see yeah like parents never stop na like ngeni mara ina ngutapezo tshambol. Okay you can see that so inkomo okay bata phone van'wana ta teka tin'wana tinqingo mi group mi tele mi ntlawa phela mi hakelana sisa ku yini loko muku vana va xava ti-CD so wa xava at least kahle a ku na muholo lowu va ku va kha va wu kuma vanhu lavo act and nkarhi wun'wanyana tanihi murhangeri swi endla nga ku wena ku na yin'wanyana mali u yi kumaka u kha u yi dya sayitini se u to vona hi status ya WhatsApp ku tsariwe ku ntirha ni nga holi swi va kha swi tika swinene ku tsala vanhu lava mi tirhaka na vona va tsala status ku no tirha ni nga holi va hleketa ku ri n'wina ma khensa swi mi fanela kahle na sente ma swi twisisa okay but then ta hlaya ti-email tin'wana leti nga la Cynthia ti-jokes ku na stand up comedy ku na leti ya mi ti-acta kumbe swi hambanyisisa ku yini mi decide ku yini loko mi fika ndhawini hi endlisa yini sweswo okay kumbe mo ni swi hlamula so mo ni swi hlamula hi ku tijoki ta hina hi ti hambanyisa njhani ku leyi nga va ka standing leyi nga va ka hi nga yi veka ka TV ku na ku mina sweswi ni ta na joke loko guys ni na joke la joke ya mina yi ri xilonda mali letiwani ndi na matihlo makulukumba loko ti thumba 10 sete ti fa di yi ringana xipfalo xa bakiti loko ti yi thumba di yi rhwalela hi mavoko mambirhi sweswa swo taniya ma swi twisisa joke yo fana na liya loko mo swi langusa obviously hi nga tsandzeka ku yi ba ka TV hi mhaka ku hi nge kulisi matihlo ma dona ivi hi ringananisa 10 sete na xipfalo xa bakiti ku ti ta kota ku yi rhwalela hi mavoko mambirhi se swi tekisa sweswi ya ku haleyiwani ta yi ba ka standing. Okay but then Njorolo ta tiva ku ku na DVD ntsona leyi mi nga na yona na okay ya DVD kona ku ngo va ku ri swo nje hi sweswi swi vulaka swa timali swi nga ku tikatikeni a yi faneke yi va yi humile loko mo yi vona yi printiwini no printiwa ku komba ku ri until camera ya mina yi nga yi kota yi nga yi kuma na I don't know ku camera ya mina okay yeah then leyiwani i Mafenya Brothers in Action 9 hi endli last year vele tona hi tala ku ti endla ka ha ri elinyana. Okay why mi vitana 9 or in 9 yeah in Action 9 yeah oh okay but then lava ta twisisa ku mi lava support ya njhani a hi nge vanhu mi lava va xava swi le rivaleni mara mi lava ku seketeriwa yini ku mi kota ku mi va group yo tiya ya comedy ya Xitsonga. Xo sungula lexi hi xi lavaka i mali yo kuma switirhisiwa leswi nga ta kota ku xuta hi swona because na tikhamera hi tirhisa tikhamera leti ntsananana so hi lava ku supportiwa hi mali vanhu a hi ali ku va xava mara va fanele va xava swilo leswi hi nga swi endla se hi lava switirhisiwa. But then a mi si tshama mi ya ka mfumo kumbexana ka ndzawulo ya swa vutshila arts and culture mi vulavula na vona ku va mi seketela a mi si tshama mi kombela vuseketeri byo tani zamazama a hi twisisi ku swi va swi kha swi bireka kwihi. Okay ma ni teka call ku na Donzo hi moya ndzi minjhani sesi yana ni mahlweni Hi pfukeni ngolo yana ni mahlweni ya nangu maketa wa support wa itadisa fulani. Oh okay mashava mara Donzo kumbe hi leti ta le ka WhatsApp Ashava sinela anda kama ku manda shavisa va ti din'wana n'wana le va humesaka. Oh okay ni can see the Donzo Isa ngo mi lava ku fikelela yini project ya n'wina leyikulu mi lava ku endla yini something big. Yeah mina lexi ni xi navela i ku van'wani va vatlangi va mina va tikuma va ri ka national TV and sweswo swi nga koteka ntsena loko hi ri na switirhisiwa swa quality. Okay I langutiseni la mi ya Mozambique
Zimbabwe Mozambique ni mbona ka national television ya Mozambique mativeka swinene Mozambique since kumeshana imani ni butsana wena mone swivulisa sweswo ku Mozambique ativeka swinene cause ingava hi ko fika ka ko endla ka 5 ingava hi ka 6 loko ni hlayelini leraro skomba ku mafenya va support swinene ene ko tala mone yi hlamuseta ku a hi tlhelo ra hala ka Gaza ko tala la hi nga chika kona swi hlamariseni maka ku va ku rava gezi kun'wana mara a va swi tiva ku lava i vo mani va Mafenya Brothers support ya vona yi tikomberele henhla swinene. But then Mozambique mi fika mi fika mi acta ka TV kumbe va tlanga ti DVD or lexi xi endlaku i ku Mafenya Brothers yi kota swilo swo hlaya hi kota ku endla leswi swi nga laya na ku loko hi rhambiwini hi fika hi va performela live se lexi xi endlaku loko hi ri le Mozambique ku hi fika hi va performela live hi tlanga hi yima xitejini hi performa va and la joke state ya tai. Okay, ngenhlanyana ti email quickly Beni uri kula Mafenya Brothers veka Matsonga emepeni mintirho ya vulavula nyiko uri mahashi va kulukumba lava na talent yi kulukumba ngopfu swi le ka hina vaseketeri ku hi va pfuna va ya mahlweni tiyani uri mina ni mi rhandza hi rirhandzu ra love ene ma 1010 anshavi na tolweni kunene wa ku xava DVD ya n'wina kuna show leyi yi nga le kuteni mi lava ku yi endla vanhu va ya mbona kona a hleketa ku ri loko swilo swo famba kahle loko hi lonja DVD leyi ya DVD hi nga ya hlengeleta na ndhawu yin'we hi vitana vanhu agiya. Okay, agiya ni consider swinene wa kulukumba loko mitile i fixa sweswi makumu ho pata xava leyi va nga yi ka WhatsApp. Okay, hi fike makumu ya nongonoko wa Ngula ya Vutivi loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela ka ngula@sabc.co.za kumbe mi bela riqingho eka 0117146435 hi nkarhi wa ntirho ntsena. Tsundzukani leswaku nongonoko lowu wa namuntlha wu ta tlhela wu vuyelerisiwa nakambe kumbe ku tlangiwa nakambe wa vuntlhanu hi awara ya 11 nampundzu kwala ka SABC 2 a hi tlhela hi hlangana nakambe eka nkarhi lowu taka ripelela.